дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем день рождения Федора Ивановича Тютчева, блестящего дипломата и не менее блестящего поэта. Федор Тютчев. Федор Тютчев tvilēt fil 5 decembrum fl-1800 u tlieta. Irċiva edukazzjoni tajba fid-dar, l-għalim tiegħu kien il-poeta u traduttur Russu famuż ħafna li introduċa lil Tютчев ix-xogħlijiet tal-antikità u l-letteratura Taljana klassika. Fl-1819 Tютчев beda jistudja fid-Dipartiment Verbali tal-Università ta' Mosca. F'dak iż-żmien ukoll beda jikteb il-poeżiji. Fl-1821 igradwa mill-Università u ġie appuntat fil-Kulleġġju tal-Affarijiet Barranin fis-San Pietruburgu. U fl-1822 kien maħtur għal missjoni diplomatika Russa f'Munich. Bekk diplomat, aristokrat u kittieb sab ruħu fiċ-ċentru tal-ħajja kulturali tal-waħda mill-ikbar bliet fl-Ewropa, fejn studja l-poeżija romantika u l-filosofija Ġermaniża. Силенциум. Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в самом себе умей, есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи, внимай их пению и молчи. Silenzju. Tajx kelma bizom għalik il-ħsus u l-ħolm tijak. Ħalihom jitilaw u jinslu flamiq ta' ruħ blaħos bħal kwikeb bil-lejl. Itpaxxa bihom u titkellem xejn. Dak kollu li hemm ġo qalbek kif sa tfisser? Ħadd ieħor sa jifhem xejn titlissem. Mifhuma sew minnu tkun ta' ħajtek realtà. Għax ħsieb imlissen ma jibqax il-verità. Dillajn id-dardrix għax m'hemmx għalfejn ixrob bisminna u titkellem xejn. Ittgħallem tgħix ġo fik innifsek peress li f'qalbek dinja sħiħa tkun moħbija tal-ħsibijiet misterjużi s-saħħarija li jiġu imtelfin ta' barra laqa u jiġu imgerxin bid-dawl tal-ġurnata. Isma bislana tagħhom waħdek u bil-kwiet titkellem xejn u żomm iskiet. Я встретил вас, и все былое. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце жило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так, весь обвеян духовением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та же в душе моей любовь. Rajt lilek u dak li kien fil-passat. Rajt lilek u dak li kien fil-passat reġġa' ħajja f'qalb għajjina. Ftakart f'dawk tad-deb li ta' ħassejt ġo qalbi tant serenità. L-istess bħal meta tidħol sew il-ħarifa jkun hemm ġranet, tkun hemm sija, meta xi ħaġa f'qlubna tqum miraqda dik ħafifa, għax fl-arja donna tkun tinħass mill-ġdid rebija. Ek jien, isni mdawwar bin-nifs ta' dak iż-żmien, meta jirrenja kien bi sħiħ ġo qalbi slim.
Etno serva da quelvich sabich pfatitse tant helvin, blamirazioni ut pascia, al collius minsilin. Donnum Deus seclis hachmen min durait aineik, isni filholm eaten hares leik, uetis dit v albi, talh seis gejvegia, li atmasik tujafia. Aunet efkerit, такем инчрая, терджатит келлям цитель хая, листес бухия литамик, листес им хампа хос алик. Atkonkiv smaitu introducionit мелантология циаик, так поэзия руssa. Всего доброго, дорогие друзья. Инсельмельком.